kakabsat agikiwar tayo. Alas 12 iti tingtingal daw. Kapudpudutan na. Yan, agikiwar tayo kakabsat. So dagiti kakaduak di dabangir. Sol-solo ka to. Yu daya bangir. So shout out dagiti kakaduak nga agbilag. Dagiti madamang agbilag, shout out. So mayat di panahon na, madaray mi man natin maisaw. Patal daw mi nga agbilbilag dito'y masinon kakabsat. Ito'y San Pablo, Iraga. Shout out gayam dagiti teachers. Oh. Teachers Day tata. Oh, shout out kanyayo. Ma'am and sir. Yan, tapod-pudutan na sila. Mayat. So, agbirata yun. Yan. Medyo atid dugmot na ito yung kiwar tayo. Ayat iti panahon na tatan, awan ti langlangub na. Diretso iti pudot na. So na nakabarbara pa yato yung maisin niya, makasinip pa yun. O, isaka-saka ka lang. Anak lang kakabsat. So nalpas tayo nga nagikiwarang. Hindi tayo jay lino nga. Hindi tayo agindayon maning. Hindi tayo man natin tayo siksikat tayo. Kanya-kanya kami tindayon dito yung sirok timang kakabsat. Mangga, sirok timangga. Yan, ikabagis. Ay ako. Naglakantat ko ako. Kanakang. Tay kanaka kamot nga kwa. Ayan. Nalanga, kuno na da. Oh, di ba? May tagpaldog. 20 minutes ikiwar mi maning. Pagda oras na mo lang kakabsat naka-timer.